Meso media yɛde ma eguafo yɛde yafo emas every foforo yɛfa oil and gas no yɛfa nto chain yɛnkɔ for solar power media electricity yɛde isa to asuka bi tinsem bia na ne twe ne wagya ne sire no mu kakra sanse oso bia kwale toma ama yen ensensem woni na oso tete na ne sire na NPP aban ba yi no twe okada matuna amman kwada ma akomako 5.7 million enya kwenya ko school akonya ne tie kakra anya makote brofo kakra hey will you go to school no I won't go give me some kind of papa obeka nka 2x4 credit kwame put the ball on the table no he did put the ball on the table did the MP slap you no tibi sebi ento se akoboa no bi mpoda ni nasaba mansini bi enya baako afi zongo development rone bia ni ma bebre sekutawa kutadimu Dr. Bomi mu pa na so ba na obeya de papa bi ma Ghana 20 otunsa fina no mu akọ see drones yes yeah say onchire yen akopẹ jumasinye mesi uji tesem come onipa mute santem tifi apoye mantesi ni mu ono eni adehia weto wo kwan so wo mo atoto ne obi biara e wo se okete so die ne ani ena beyew mo akuni wa asuma ne na firi ase o no ana ma fam ahwere wonum enkwa okwa na so de ye ne ani tagu ana mo nim se de an hye wonum etu ye na kate konga chini aka wotremu sibia PP amanyako na kakanga nyina aye boko de ye asie yi wasantokwa no mu esenso mo ku ewo sika pa to dandanto ene ne ko bura betimi enso akọ aye en sinkunya to adwene ni ye nyine se ka bede na ko ja to wom no mu ema ma kire se ko ene ne ya kire ganafo and what didn't say Ghana will be disturbed, threatening to disturb the peace there. I just appeal to the people of Boko area and all those who are stakeholders in trying to stoke the fires of ethnic conflict. They should not allow themselves being with you. Remain calm, be restrained, don't resort to conflict. NDC is coming. When we come, we will make sure there is peace in Boko. Yema Samanyoko Nasa Joa Dibesi Arewosi baby sanse ono ne da Ghana freedom endo no emomo de ne ko ajare sabia na Ahenkan Akan afu chom se no kre kitua bi na ma wom de ne ache so ye ene se onya ko se ebia na ne baba no ayefe ne Mary san freso maami agem na freedom party George Ron Ahenkan news kasa nchiri mu ode ma freedom party itenefo ni na yako enra na jo ye no nku no ndu na mampon enche na bra na fo no omuno so